Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Local Stories, tuje noneho mu cyitwa Breaking News zo ku rwego rwo hejuru zikomeje kugenda zivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Mu kanya gashize maze kuvugana n'umwe mu baturage bo mu bice byo muri quartier ya Kinanira ya gatatu ndetse na Kinanira ya kane, agace kandi kahitwa Ngara, ahitwa quartier ya cyenda mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ambwiye ibibaye ndetse n'ibyabaye kuva kare, ubwoba ni bwose. Ati bamwe batangiye no gukora impanuka ziteye ubwoba, ati ku buryo bafite ikikango gikomeye. Ati biturika mu mujyi turimo turabyumva kandi biraturuka hagati mu gisirikare cyacu cy'u Burundi, biteye ubwoba. Ese ni biki bibaye muri Repubulika y'u Burundi kwa General Neva muri iyi minsi urimo urashinzwa kunanirwa kuyobora igihugu cye ndetse no kunanirwa kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe? Ni ibiki bibaye? Tumenya amakuru, turimo turabona amavideo n'amafoto yatangiye gucicikana ndetse yewe umuriro uzamuka mu mujyi rwagati. Abaturage byo bafite ubwoba ndetse amazu amwe namwe yahiye, abandi biravugwa ko batangiye mu by'ukuri kwangirikira muri ibi ngibi. Ni ibiki bibaye i Bujumbura? Harimo haravugwa iturika rikomeye cyane ry'ububiko ngo bw'intwaro i Bujumbura, bwahiye burakongoka. Ese byagenze gute? Amakuru yose turayazanye gatanu kuri gatanu. Reka nguhe ikaze twinjirane mu nkuru. Iyi ni Local Stories. Nimba ari ubwa mbere udukurikiye kanda subscribe. N'umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General Brigadier General Gaspard Baratuza hari ibyo yarangije kuvuga kuri ibi bibaye, ariko si ubundi nyirizina atari ibyo bye gusa, ni ibiki bindi byabaye. Ariko reka twifashishe n'ubundi amakuru atangaje ndetse tuze kubabwira n'andi twagiye dukura mu baturage rwagati. Twayakusanyije, twarangije kuyatondeka neza. Gaspard Baratuza rero we ubwe atangaje yuko hari ngo ububiko bw'intwaro bwo mu kigo cya gisirikare cyo mu gace ka Musaga cyagize rwose ngo ikibazo gikomeye cyane cy'intwaro maze kirashya. Bamwe bati ushobora kububeshya, ntabwo turakwizera neza, ariko reka dukomeze nta kibazo. Amakuru y'iturika ry'ububiko bw'intwaro rero akaba yamenyekanye kuri wa 31 Werurwe 2026. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General Gaspard Baratuza yabwiye BBC ko ari ububiko bwagize ikibazo. Iki kigo rero mu by'ukuri cya gisirikare ngo kikaba giherereye mu gace kitwa Musaga. General Baratuza rero abinyujije nanone kuri X yatangaje yuko uko guturika ngo kwaturutse rwose ku nkongi y'umuriro ndetse yafashe ikigo cya gisirikare cy'i Bujumbura. Ni nyuma yuko yari amaze kubisobanurira BBC ubwo yari mubajije ibyabaye. Uku guturika rero ngo kukaba kumvikanye nanone umwanya muremure, kwateye rero mu by'ukuri ngo benshi gukuka imitima ndetse n'ubwoba bukomeye cyane i Bujumbura rwagati mu mujyi. Abaturage rero bamwe baturiye iki kigo cya gisirikare ahitwa kuri base bavuga yuko inzu zabo rwose ngo zangiritse bikomeye cyane, ndetse bamwe bavuye mu ngo zabo bahungira mu tundi duce tw'umujyi. Byumvikane ko bamwe bari banatangiye no gusohoka bajya mu byaro, ariko ngo bakabura amamoto bagendaho, dore kuri mujyi wa Bujumbura utajya ugendamo moto n'imwe, hagendamo amamodoka gusa, kandi naho kugenda ubu biragoye kuko ikibazo cy'igitoro kiravuza ubuhuha. Ubutumwa bwanyujijwe kuri X rero kuri konti ya Minisiteri nanone y'umutekano imbere mu gihugu cy'u Burundi buvuga yuko urusaku rw'ibiturika rwose ngo rwumvikanye mu murwa mukuru Bujumbura rwakomotse ngo mu kigo cya gisirikare, ndetse ibi ngibi bikaba byavugwaga n'abaturage bwabo ku giti cyabo. Bati harimo guturika gukomeye cyane kurimo kurabera mu bice byegereye ikigo cya gisirikare. Ati yewe uku guturikwa guturutse mu kigo cya gisirikare ahitwa i Bujumbura.
abari mu mujyi wa Bujumbura rero ngo bafite ubwoba, nta mutekano bari bafite kuva ubwo byatangiraga kuvuga. Umuvundo rero mu by'ukuri ngo watewe n'urwo rusaku rw'ibiturika watumye ngo bamwe batangira guhunga buhoro buhoro, nuko ngo hagenda haba impanuka za hato na hato ndetse zanatumye imihanda imwe n'imwe ya Bujumbura ngo ifungwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko ngo bamwe banagiye bayikomerekeramo. Hari rero mu by'ukuri ibihamya by'ibisasu ngo byanaguye ku nzu zo mu gace ka Kinanira ya gatatu ndetse na Kinanira ya kane, nk'uko twari turimo tuvugana n'umwe mu baturage batuye muri ibi bice. Bimwe rero mu bisate rwose ngo by'ibisasu yatubwiraga ko ngo byageze muri zone y'ahitwa Ngagara ndetse ngo muri karitsiye yitwa karitsiye ya Cyenda, ni nko mu birometero birenga 5 uvuye aho igisirikare cyangwa se kuri baze, aho baze iri. Jenerali Baratuza rero we yavuze yuko basaba ngo abaturage rwose ngo kwirinda kujya mu bice biherereye mu gihe bihegereye, mu gihe ngo inzego zibishinzwe zirimo gutanga ubutabazi. Bivuze ngo yababwiraga ko bari bukomeze guhunga. Ikigo cya Kambaze rero ngo kiri hafi cyane ya gereza nkuru nanone ya Mpimba i Bujumbura. Iyi gereza imaze iminsi ivugirwamo icyitwa inzara karahabutaka. Bamwe bakaba bavuga ko abaturage baho bashobora no kuyivamo bagacika, ndetse harimo na bamwe bavuga yuko iyi gereza hari bamwe batangiye kuyisimbuka rwose. Hafi kiri kandi ngo hafi nanone y'uduce dutuwe cyane muri uyu mujyi. Ibi bikaba byanatumye rero haba ubwoba bukomeye cyane muri aba baturage, bazi yuko Burundi bwaba butewe. Magingo aya ngaya rero ngo ntihari hatangazwa niba hari umuntu waba wahitanywe burundu n'ibi ngibi ngo bivugwe na leta, ariko abaturage bo bakavuga ko byanga bikunda hari abahitanwe n'iki kibazo gikomeye cyane cy'ibiturika byavugiye mu mujyi rwagati. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General Gaspard Baratuza rero yatangaje yuko ububiko bw'intwaro bwo mu kigo cya gisirikare cya Bujumbura bwafashwe n'inkongi rwose y'umuriro ngo yateye iturika rikomeye cyane, nk'uko kandi hakomeje kugenda hacicikana amavideo, amafoto n'ibindi byinshi bitandukanye bigenda bibigaragaza. Amakuru tumaze gutaraho nayo ngayo, reka tunagusezere tukubwira ngo amakuru yacu yo nakagaruka, ariko ikiriho cyo ibintu birakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ariko Barundi bavandimwe muhumure, ibi bijya bibaho mu bihugu bitandukanye.